и вызволителя, и добродея, які доброславляе и освячае нас, сам доброслави приношение гэтае, прими его до наднебесного твоего ахвярника, помяни, як добрый и человеколюбный тых, что принесли, тых, за кого яны принесли, а нас неосудженными заховай у священнодействе Божьих твоих тайнов. Бо святое, прославленное, наипочестнейшее величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, да прослави. У воскресл из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, всех святого Отца нашего Яна, архиепископа Константинопольского, Златоуста и всех святых, нехай помилуй и избавить нас, бо Он добрый и человеколюбный. Аминь. У гробе плотью, у пекле ж душою, як Бог. У раишь с разбойником, и на простоле ты был, Христе, усё наполняючий, неописальный. Апостол закладывал тебе? Апостол закладывал? По Евангелию? Да. Прошу, починай. Ну, коли ти подрихтував, да. Коли ти подрихтував, то Богу допомогу всім. Так. Так, хлопчики, выходим на службу. Олеся, Ригор. Привітанниці. Так, Юлка на службу. Доброславенного Владыка, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. У миры Господу помолимся. За мир, звышение, избавление душ наших Господу помолимся. За мир во всем свете трывалость святых Божьих церквов, изъеднание усіх Господу помолимся. За святый храм гэты и за тых, кто с верою, пашаной и страхом Божьим увоходить у Яго, Господу помолимся. За набожных христиан Господу помолимся. За великого Господара нашего, наисвятейшего всесветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитеров у Христе диаконства, за увесь клир и народ Господу помолимся. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, за все города и краины, за тых, кто с верою живут у их, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов и за часы мирные Господу помолимся. За тых, кто подорожничає по морі, землі і повітрі, хто хвореє, покутує, хто у зневоленні і за збавлення їх, Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора, покутания, доли не остатших, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усея святую, беззаганную, наидобрословеннейшую Володарку нашу, Богородицу, Вечно Деву Марию, с усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Отрезать тканину, как заслать святый столец,
и на его Господи Боже поставили наш, Твоя сердце. улада И на недосяжная, его слава поставили неспостижная, сердце. милость Ты невымерная и можешь человеколюбство Господи, невымовное. Ты, ладару по милосердности своей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами, и тими, хто разом з нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе усякая слава, пошана и вот поклонение, по этой Отцу и адрезе Сыну и поставить Святому столицу, Духу, поставить теперь и его. заусёды на веки веков. Вот так вот, о, да. Просто бери и режь. И говоришь, да помогай. Андрею 11, 9, 10. Знову і знову міри Господу помолимся. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, збав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви своей заховай, святи тых, кто любит красу дома Твоего, прослав же их боскую свою силу, и не покинь нас, яке сподяемся на Тебе. Бо Твоя улада, Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Знову і знову в міри Господу помолимся. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, найдобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Ты дал нам гэтые супольные згодные молитвы и пообяцал выконать, коли двое ці трое молятся у згоде для імя Твоего. Ты теперь выконай просьбы Твоих слуг, якія на карысць ім, у гэтым веку кіруючы нас до спазнання Твоей істины, а ў будучым даючы жыццё вечнае. Бо Ты добрый, чалавекалюбны Бог, і Табе славу узносім, Отцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на веки веков. Придите, будем радостно славить Господа, будем петь Богу, Збавителю нашему. Уратуй нас, Сыне Божий, что воскрес помилуйся, и Тебе, Аллилуйя.
Господу помолимся, Господи помилуй, уладару, Господи Боже наш, який заснаваў на небесах чины и воинствы анёлаў и арханёлаў для служения Твоей славе, зрабі, каб з гэтым уваходом нашим уваход святых анёлаў адбыўся, каб яны разом з нами служили и славили Твою добрость, бо належит Тебе усякая слава, пашана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Мудрость, станьте прямо. Мир усім. Благословить треба. А я у Юстина подсмотрел. Я у Юстина подсмотрел. Все. Гриша и Илья. Все, идите. Идите на службу. Все, Арин тоже. Хлопець потім дорежу. Боже святый, Ты між святых спочиваєш, Тебе трисвятым голосом серафины опявают и херувимы усхваляют. Тебе все небесные силы поклоняются. Ты привел усё з небыту у бытё, Ты створил человека на образ свой и подобенство свое, и усими своими дарами его оздобил. Тым, хто просить, Ты даешь мудрость и розум, и не зважаешь на грахи, але покаяние призначил на збавление. Ты нас, упокораных и нягодных Твоих слуг, зрабіў годнымі, и ў гэтую гадзіну стаять перед славой святого Твоего ахвярника и належное поклонение усхваленне приносить. Сам уладару прыми от нас грешных вусну трысвяты спев, и наведай нас у добрости Твоей. Пробачь там усякую провину, свядомую, что несвядомую, освети наши души и телы, и дай нам у побожности служить Тебе во все дни життя нашего, молитвами Святой Богородицы усіх святых, які спрадвеку Тебе догодили. Бо Ты святый, бо святый Ты, Боже наш, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Святый Боже, Святый мост, Святый смиротность, милость над нами, Святый Боже, Святый мост, Святый смиротность, милость над нами, Святый Боже, Святый мост, Святый смиротность, милость над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Святый смиротность, милость над нами, Святый Боже, Святый мост, Святый мост, Святый смиротность, милость над нами. Аминь. Благословенный, кто приходит в имя Господне, добрословенный на престоле володарства Твоего завжди, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ходи. Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Народный, помилуй. Забирай. Миш. Будем уважливыми, мир усім. И Духу Твоему промудрость, прокимен тон перший, няхай буде, Господи, милость Твоя на нас, бо мы усклали надею на Тебе. Благослови
Радуйтесь, праведные у Господи, праведным належить усхвалять Его. Благословенный и всехвальный Ты, Господи, Боже, Отцов наших. Мудрость да Габреев послание святого апостола Павла, читание будем уважливыми. Верою поселился Авраам на земле обетованной, як на чужой, и жив у шатрах з Ісаком і Яковом, сунаследниками того ж обетовання, бо ён чекав города, який має тривалий подмурок, города майстер і стваральник, якого Бог. И что еще скажу, не хопить мне часу, каб рассказывать про Гедеона, Варака и Самсона, про Ефая, Давида и Самуила и інших пророков, які верою скарали володарствы, вершили справедливость, отрымливали обяцанные, закрывали пащи и львам, гасили силу огню, позбегали вострия меча, становились дужими после немочи, были моцными на войне, прогоняли войски чужинцев, жанчины отрымливали померлых своих у воскреслыми, а іншие замучены были, отмовившися от вызволения, каб досягнуть у воскресення, у лепшее життя. Іншие перенесли здеки и побои, а так само зневолені и темницу, были побиты каменями, были перепилованы, катованы, помирали, забитые мечом, блукали у овечьих и козиных шкурах, терпели нестачи, утиск, злобу. Тыя, кого не варты был весь свет, блукали по пустынях и горах, и пячорах, и тяснинах земных. И все яны, хоть и заслужили похвалу за веру, не отрымали обяцаного, тому, что Бог предугледел для нас нечто лепшее, каб яны не без нас досягнули досконалости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог, який помстить за мені, який покорив народи мне. Ты узвеличиваешь уратованного тобою володара и робишь милость помазаннику твоему Давиду и нащадкам его до веку. Запали у серцах наших чоловіколюбний уладару незгасальне світло Твоего богопознання і в очі розума нашого открий до розуміння Твоего євангельського добровестия. Уклади у нас так само страх до Твоих заповедей, каб мы усе пожады плоти растоптавши духовное життя проводили, а так само імкнулися до усяго і робили все, что Тебе десподобы. Бо ты освятление души у тела у наших Христе Божия, и Тебе славу узносим с беспощадным Твоим Отцом, усе святым и добрым, и же отворшим Твоим Духом, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьте прямо, выслухаем святое Евангелие, миру сим. Поводле Матфея святого Евангелия читание. Будем уважливими. Сьогодні буде Євангеліє, яке треба слухати уважливо. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамова. Авраам народил Исаака, Исаак народил Якова, Яков народил Иуду и братов его. Иуда народил Фареса и Зару от Фамары. Фарес народил Эсрома, Эсром народил Арама, Арам народил Аминадава, Аминадав народил Наасона, Наасон народил Салмона, Салмон народил Ваоза от Рахавы, Ваоз народил Авида от Руфи, Авид народил Иисея, Иисей народил Давида цара. Давид цар народил Соломона от былой жонки
Урыевай, Саламон нарадзіў Раваама, Раваам нарадзіў Авію, Авія нарадзіў Асу, Аса нарадзіў Яфата, Яфат нарадзіў Іарама, Іарам нарадзіў Азію, Азія нарадзіў Іафама, Іафам нарадзіў Ахаза, Ахаз нарадзіў Езекію, Езекія нарадзіў Манасію, Манасія нарадзіў Амона, Амон нарадзіў Іасію, Іасія нарадзіў Іакіма, Іакім нарадзіў Іеханію і братоў яго падчас перасялення Вавілонскага. Пасля ж перасялення Вавілонскага Іеханія нарадзіў Салафііля, Салафіль нарадзіў Зарабавеля, Зарабавель нарадзіў Івіуда, Авіуд нарадзіў Илиакима, Илиаким нарадзіў Азора, Азора нарадзіў Садока, Садок нарадзіў Ахима, Ахим нарадзіў Элиуда, Элиуд нарадзіў Илиазара, Илиазар нарадзіў Матфана, Матфан нарадзіў Якова, Яков нарадзіў Іосифа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Ісус, якога называюць Христос. І вось усіх пакаленняў ад Аўраама да Давіда 14 пакаленняў, і ад Давіда да перасялення Вавілонскага 14 пакаленняў, і ад перасялення Вавілонскага да Хрыста 14 пакаленняў. Нараджэнне Ісуса Хрыста было так. Пасля заручын маці яго Марыі з Іосіфам, перш чым сышліся яны, выявілася, што яна мае ва улонні ад Духа Святога. А Іосіф, муж яе, будучы праведным і не жадаючы зняславіць яе, хацеў употай адпусціць яе. Калі ж задумаў ён гэта, вось анёл Гасподні ў сне явіўся яму і сказаў: «Іосіфе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зароджаная ў ёй ёсць ад Духа Святога. І народзіць сына, і дасі імя яму Ісус, бо ён збавіць людзей сваіх ад грахоў іх». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлонні зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Імануіл», што азначае «з намі Бог». Устаўшы ад сну, Іосіф зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю, і не знаў яе, пакуль нарадзіла сына свайго першароднага, і ён даў яму імя Иисус. Аминь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось сьогоднішнє Євангеліє, одно з тих, яке я люблю, і одночасово одно з тих, яке я не вельми розумію, як правильно читати під час служби. Ну, тому що там ось гэты довгий спіс іменаў. Там один нарадзіў другого, другі третього, третій четвертого, і так ось хвилин на 7. Калі хутка читати, як я. І чаму не люблю, я уже сказал. Ну, тому що гэта тяжко читати. Але чаму я люблю? А вось чаму? Тому що євангеліст Матвей, який писав ось гэты урывак, ён, пэўна, туды ўкладаў якіся свае смыслы. І хутчэй за ўсё, ну, як, калі я адкрыю там семінарскі падручнік, я там прачытаю, што вось ён гэта Евангелие сваё адрасаваў да яўрэяў і хацеў ім данесці простую думку, што вось глядзіце, вось гэты народжаны Христос ёсць сапраўды Бог, сапраўды Месія, якога мы ўсе чакалі. Працягвай. Але што мне да таго? Таму што, ну, вось я жыву ў іншую эпоху, і мне нічога даказваць не трэба. Ну, трэба, але вось менавіта гэтыя вось строкі мне нічога не гавораць. Менавіта з тых думак, якія, пэўна, укладаў апостол Матвей. І я так думаю, што калі складалася традыцыя вось чытання менавіта перад раством гэтых строкаў, гэтыя словы таксама былі неактуальныя. Таму вось пытанне: а што мы іх вось хацелі сказаць, калі дадумаліся у нядзелю перад раством чытаць менавіта вось гэты урывак? І моя думка вось якая. Вось кожная гэтая строка нам крычыць пра тое, што Христос, ён чалавек. Христос, ён чалавек. І вось кожная гэтая строка, яна нам пра гэта нагадвае. Вось мы прывыклі думаць пра Хрыста як пра некае абстрактнае, эфірнае, незразумелае божество, якое дзесьці існуе і да якога трэба прыпаўзаць на каленях. Але, па-мойму, вось кожная строка, яна нам крычыць, што не, вось гэты Гасподь, ён такі самы, як і кожны з нас. І паглядзіце, пачытайце, у яго ёсць і бацька, і дзед, і прадзед, і далей. І там за кожным з іх стаіць складанае жыццё і складаныя гісторыі.
І вось гэты Христос, ён адчуе таксама, як і кожны з нас, адчуе вось гэту паўсядзённасць, адчуе вось гэты боль вось нашага жыцця. І таму нам ёсць пра што з ім размаўляць. І далей гісторыя вельмі чалавечая. Вось мы прывыклі ўсе думаць, што вось Іосіф, ён такі вось проста, дабрадушны такі чалавек, які там прыняў Марыю і нічога не сказаў. Але пастаўце сябе на яго месца. Вось вы жывяце 2000 год таму. У вас ёсць закон. І па гэтаму закону вы, і гэта будзе абсалютна правільна, абсалютна справядліва, калі вы, даведаўшыся, што ваша жонка там дзесьці там пайшла і прынесла сына і кажа: ну вось разумееш, Іосіф, уявіце сабе гэту карціну. Кажа: разумееш, Іосіф, не, ты не падумай, нічога такога не было. Зараз я табе ўсё аб'ясню. І я расказваю яму, што вось яна ад Духа Святога. Зразумела, што ніхто б не... Вось калі б да мне так прыйшла жонка, я б не паверыў. Вось чэсна вам кажу. Але Іосіф, ён таксама не верыць на самай справе. Ён пра сябе думае: так, там Марыя штосьці прыдумала, окей, і Іосіф мае права паступіць з ёй па закону. Але што ён робіць? Ён паступае як чалавек. Ён думае, што я ціха, каб ніхто не бачыў, ніхто нічога, я ні з кім не буду раіцца, я проста ціха яе адпушчу. Хай ідзе і жыве сваё жыццё. Я не буду ёй помсціць за тое, што яна, па сутнасці, згвалціла мяне. Я не буду яе забіваць, хаця мею на гэта права. І вось ён нічога гэтага не робіць, таму што Іосіф, ён таксама чалавек, ён таксама прымае якісь чалавечыя рашэнні. І вось пасля таго, як Іосіф прыняў гэта чалавечае рашэнне, не падымаць руку і не паступаць па закону, вось ужо пасля гэтага да яго з'яўляецца анёл і раскрывае яму, кажа: не, пачакай, Іосіф, твая жонка, яна ўсё правільна сказала, прымі яе. І толькі тады Іосіф яе прымае. І вось гэты кавалак Евангелія мне падаецца вельмі чалавечым. І ў сваёй першай часткі, дзе вось мы крычым, што Христос гэта чалавек, і ў другой часткі, дзе мы паказваем, што яго жыццё і яго нараджэнне было вельмі чалавечым, вельмі складана чалавечым. І вось гэта пранікнутасць чалавечнасцю мне вельмі падабаецца. Таму калі вы будзеце у наступны раз звяртацца да Бога, звяртацца да Хрыста, таксама памятайце, што ён не абстрактны, што ён не якісьці там незразумелы, а ён такі самы. І ў яго жыцці, нават да яго раджэння, усё было таксама складана, як і ў нас з вамі. І яшчэ складаней. І таму ён нас зразумее. Амінь. Скажем усе, дусяе души, дусяго розуму нашага, скажем. Господи, всеуладный, Боже Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, просвитеров, диаконов, монахов, и за усих у Христе, братов и сестер наших. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй детей Твоих, усих, кто собрался сегодня на Твою святую литургию, усих братов и сестер супольности нашей, наших родных, сябров и близких, ласкою и щедростями Твоими, задоволю все просьбы их и пробачь ему все провины, вольные, межвольные, нехай добро будут принятые молитвы и милостины их перед престолом володарства Твоего, и оборони их от ворогов бачных и небачных, от усялякой напасти, беды и гора, и хвороб сбав, и подай здоровье с долголетием, скажем усе: Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за усих несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за их наихудшейшее вызволение, скажем усе: Господи, выслухай нас и помилуй. Еще молимся за усіх, хто вимушено покинув своє доми і родиму, і обдарованні йому всього потребного для життя на чужині, об худшейшим вертанні на батьківщину, скажем усе: Господи, вислухай нас і помилуй.
Так само молимся за народ України і за усіх, хто праз війну стратив родних, здоров'я, доми і свой штоденний хліб, каб Господь сам оборонив їх, сутешив, оцелив і забезпечив усім необходним для життя. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За дарование перемоги народу України, за скончення війни, за дарование свободи білоруському народу і за покаяння усіх, хто чинить гвалт, пригнет і беззаконні. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за хверодавців і доброчинців у святим і почесним храмі гетим, за тих, хто тут співає, працівників, за усіх присутних тут людей, що чекають від Тебе великої і багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Каб ми под уладою Твоєю завжди оховані, Тебе славу узносили, Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Никто со связанных телесными пожадами и салутами не варто наближаться до Тебе, служить Тебе, владару славы, бо служить Тебе велишь ты страшно наводи самих небесных силов. Але деля невымовно, невимерно своей любови до людей, Ты, не ставший иншим и не изменившийся, стал человеком и нашим першесвятором, и як владару усіх священнодеяниях этого служения принеси бескромных твердо рушу нам. Ты один, Господи Боже наш, владаешь усим на небе и на земле, Тебя носят на херувском престоле. Господи, сердиму царя Израильского, который Ты святый и сирот святых спочиваешь. Тебе молю одиного, доброго, завсёды готового выслухать. Зерни меня грешного, негодного Твоего слугу, очисти мою душу и сердце от злых сумлений, и допусти меня силу и стога Твоего духа, покольки я наделенный лаской святарства, стать перед святым Твоим охверником и принести охверу Твою святую, чистое тело и почестную кровь. Затем прихожу, схиливши головы, и молюсь о Тебе. Не отверни обличие Твоего стога от меня, не отлучи меня от детей Твоих, или сради меня грешных, негодных Твою слугу годным, как принести Тебе эти дары. Вот Ты есть той, кто проносит их веру, проносит их веру, кто принимает, кого раздает Христе Боже наш, Тебе славу узносим, разом с предплажатым Твоим Отцом, с святым добрым жертворцем Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ми хіровімо в образ таємниче виявляючи, жертвуючи Троїцю, Христу пісню, співаючи, кладем же зараз усякий життєвий клопот камнем сара, усіх прийняття вогня, башта зображає, ангельська варта, алілуя, алілуя, алілуя. Ita херувим истекос и конизанtes, катезопиоты адитон присагюн гимнун просадантес, пассанин виопикина, потом это мериманостан василетон голени подексомени, тес ангеликес ауратос, дорифоруменон таксисин, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми хіровімо в образ таємниче виявляючи, жертвуючи Троїцю, Христу пісню, співаючи, кладем же зараз усякий життєвий клопот камнем сара, усіх прийняття вогня, башта зображає, ангельська варта, алілуя, алілуя, алілуя. Святарство Твое нехай помяни, Господь Бог, во владарстве Своим, завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Аминь. Святарство Твое нехай помяни, Господь Бог, во владарстве Своим, завжди, і тепер і завсёды, і на веки веков. Аминь. Великого Господара нашего, наисвятейшего Всесвятого Патриарха Варфоломея, нехай вспомнит Господь Бог о владарстве Своим, завжди теперь и завсёды на веки веков, велебные митрополиты, архиепископы и епископы, весь святарский и монашеский чин, нехай вспомнит Господь Бог о владарстве Своим, завжди теперь и завсёды на веки веков. Вас и всіх православних християн, нехай помяни Господь Бог во владарстве Своим, завжди, і тепер і завсёды, і на веки веков. Добропристойная сестра, беззаханное тело, то есть не оставивших, лучше ты положил, там не на могиле поклал. У могиле телом бегаешь душу, як Бог, у раї з разбойником, на посаді разом з Отцом Духом Ти Христі все наповняєш невиказне.
Життєдайний, Життєдайний, за рай пригажеш, справи за всякі хором, царський стеж стал у нас Христе, могила Твоя, граница нашего воскресения. Да препристойный Иосиф, здравое беззаганное тело Твое, знял, исповивший его чистым полотном, с духмянностью в новой могиле поклал. Воздух треба показати, ладно, давай. Зраби, Господи, добрую ласку, сіони поводле волі Твоєї мури, Єрусаліми нехай отбудуються, тады милой Тобі буде ахвяра правди. Приношенням всеспалення тады покладуть на ахвярник Твой тельцов. Доповнимо молитву нашу Господу. За принесені чесні дари Господу помолимось. За святий храм цей і за тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного у Господа просимо. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших, у Господа просимо. Прощення, відпущення гріхів та провин наших, у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити, у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже наш Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хвали від тих, що всім серцем призивають Тебе, прийми ж благання від нас грішних, та приведи до святого Твого жертовника, і сподоби нас достойно приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людську несвідомість, і сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була приємною Тобі жертва наша, і щоб благий дух благодаті Твоєї вселився в нас, і в принесених дарах цих, і в усіх людях Твоїх, милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир усім. Узлюблю Тебя, Господи, моц моя, Господь, крепость моя, притулок мой и вартовальник мой. Узлюбим один одного, капу однодумности визнавать. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Хворий, тому Понял, не целуемся. Двери, двери, до мудрости будем уважливыми. Веру единого Бога и всемогутного, Творцу неба и земли, всего бачного и небачного,
и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Дайца народженного перед усими веками, светло от светла Бога истинного, от Бога истинного, народженого, нестворенного, одиносутного, Зайцом праз якого все сталося, яки теля нас людей, теля нашего збавлення сышов з небес, и утелеснился от Духа Святого и Девы Марии, и стал человеком, и распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованы, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядет праворучайца, и знов прийде в славе судить живыми и мертвыми, и его владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа Животворчего, який одайца сиходить, якому разом Зайцом и Сыном поклоняемся, кого славим, який говорил праз пророков, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно хрещение для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станемо добро, станемо со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у мира принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвысим сердце. Подякуем Господу. Годно и справедливо Тебе певать, Тебе добрословлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяким месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, небажный, неспостижный, вечно истный и завжди той самый. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас небыту у быття и упавших Ты знов узнял и неоступно здяснял усё, покуль нас на небо не узвел, каб подаровать будущее Твое владарство. За ўсё гэта дзякуем Табе, единородному Твоему Сыну и Духу Твоему Святому, за ўсё вядомые, невядомые, яўныя и неяўныя добродействия, якія для нас здзейсніліся. Дзякуем Табе и за супольное служение гэта, якое Ты от рук наших принять полічыў годным, хотя оточают Тебе множество арханёлаў, безліч анёлаў, херувимы, серафимы, шестикрылыя, шматвокія, лунаючы, крыляючы. Пераможную песню, спяваючы, усклікаючы, выгукваючы ды прамаўляючы. З цими блаженними силами, владико людинолюбний, і ми виголошуємо і промовляємо: святий єси і пресвятий Ти, єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий. Святий єси і пресвятий, і велична слава Твоя, Ти світ Твій так полюбив, що і Сина Свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне.
Він, прийшовши, і діло нашого спасіння виконавши, в ніч, як видано його, а правдивіше, коли він сам себе віддав за життя світу, взявши хліб у святі свої, пречисті і непорочні руки, подякувавши, благословивши, освятивши, розломивши, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: Примите, ешьте, это тело мое, якое за вас разломывается для отпущения грехов. Так само і чашу після вечери кажучи: пійте за її все, гэта кров моя нового заповету, якая за вас і за многих проливается для отпущения грехов. Таму, памятуючы гэту збаўчую запаведь і ўсё для нас действеннае, крыж, магілу, воскресенне на трэці дзень ушэсця, на нябёсы праваруч сядзення, другое і слаўнае, зноў прышэсце. Тваё ад тваіх, табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Тебе пяваем, Тебе доброславляем, Тебе дякуем, Господи, и молим Тебе, Боже наш. Яшчэ прыносім Тебе гэтае духоўнае бяскроннае служэнне і просім Тебе і молім і ўмоліваем. Пашлі Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным целам Хрыста Твайго. Амінь. А той, што ў гэтым келіху, каштоўнай крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся святым и почестным телу и крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Каб яны былі для тых, хто причашаецца на цвярозасць душы, дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са святым Твоим Духом, дзеля паўноты валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд і на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за спачылых у веры прайцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ад веры спачыў. Які у веры спачыў. У веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдобраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Богородицу і вечна Деву Марыю. І ад веры таксама. За святого Яна, пророка, предвестника, хрестителя, святых славных, всеверных апостолов, за святых память, яких означаем сегодня, за всех Твоих святых просхоренств, таких наведает нас Боже. Господи, усіх, хто спочив надію на воскресіння життя вічне, і дай їм спочин Боже наш, там, де їхні їх світло обличчя Твоего. І щиро молим Тебе, Господи, усіх православних єпископах і правильно вивчаю слово Твоє істину, усіх просвітеру, дияконов у Христі, у висвятарський монаший чин. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці. Дай нам, Господі, мірна гаспадарыць, каб і мы жылі ў супакоі лагодна і ціха з усёй набожнасцю і сціпласцю. Сярод першых памяні, Господі, вялікага гаспадара нашага, найсвяцейшага ўсасветнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых Тваіх цэрквах, у міры, цэласці, добрай славе, здароўя, даўгалецці, каб ён правільна навучаў слову Тваёй істыны. Успомни, Господи, город гэту, які мы живем, Литву і нашу Беларусь, усе гарады і краіны, і тых, хто з верою жывуць у іх. Успомни, Господи, тых, хто падарожнічае па моры, зямлі і паветры, хто хварэе, пакутуе, хто ў зняволенні і іх збаўленне. Успомни, Господи, ахвярадаўцаў і дабрачынцаў у святых Тваіх церквах і тых, хто памятае пра убогіх, і на ўсіх нас міласці Твае пашлі. І дай нам адзінымі вуснамі і адзіным сэрцам славіць і пяваць усе пачэснае цудоўнае імя Тваё, Айца і Сына і Святога Духа, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. І няхай будуць міласці вялікага Бога і збаўца нашага Ісуса Христа з усімі вамі. Всіх святих пом'янувши, ще й ще в мирі Господу помолимось. За принесені й освячені чесні дари Господу помолимось. Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий, наднебесний, мислений свій жертовник,
як духовні пахощі, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолимось. Єдність віри і причастя Святого Духа, виблагавши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. На Тебе покладаємо все життя і всю надію нашу, владико людинолюбний, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних таїн, цієї священної духовної трапези, з чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення провин, на спільність із Духом Святим, для успадкування Царства Небесного, на дерзновення перед Тобою не на суд і не в осуд. І сподоби нас, владико, безбоязно і неосудно, насмілитись називати Тебе, небесного Бога Отцем, і промовляти. Отче наш, як єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надземний дай нам сьогодні, і даруй нам провини наші, як і ми даруємо виноватим нам. І не веди нас у спокусу, але збав нас от злого. Бо Твое есть володарство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, цяпер и заўсёды, и на веки веков. Мир усім. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небачну цару, что свою невымерную силу все створил и в богате милости свою привел все знебытую быттё. Зерни, Господи, с небеса на тых, кто схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотью и кровью, але перед Тобою величным Богом. Дык вось володару принесенные тут дары усім поровну раздай, кожному поводле потребы. Будь подорожниками по морю, землі, по ветры, оздорові хворых, лекару душ и телов. Ласкою и шодрость иметь и человеколюбством одинародного Сына Твоего, с яким Ты добрословенный за святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Зерни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, з вышини святого житла Своего, из посады славы володарства Твоего, и приди святить нас. Ты, який сядишь зайцом на вышинях, и знамення башно тут присутничаешь. И зраби нас вартами, каб Ты своей уладной рукою дал нам свое всечистое тело и почестную кров, а праз нас усім людям. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Аминь. Увага! Святое святым! Делится и разделяется огня Божие. Делится, але не разделяется, завжди естся, але ніколи не з'їдається, а тих, що причащається, освячає. Иисус Христос перемагає. Наповнюй владару святий келих. Полнота Духа Святого. Веру, Господи, і визнаю, що Ти сапраўды Христос, Сын Бога Живого, що Ти прийшов у світ грешных збавіць, з якіх першы я. Яшчэ верую, што гэта ёсць само пачэснае цело Твоё, і гэта ёсць сама пачэсная кроў Твоя. Малюсь Табе, прабач, памілуй мяне і прабач мне правіны мае вольныя і міжвольныя. У словах, у справах, свядомы і несвядомы, і зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціцца ўсе чыстых Твоіх таемстваў, Господи, дзеля адпушчэння грахоў маіх, дзеля жыцця вечнага. Амінь. Вечеры Твоей тайной, Сыне Божий, причастником мне дозволь быть, бо ворогам Твоим я не выдам тайны, и не дам Тебе поцелунка, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Помяни меня, Господи, во уладарстве Твоим. Нехай ни на суд и ни на осуджение будем мне причастие святых Твоих таемствов, Господи, а деля отпущения грехов моих, деля життя вечного. Аминь. Ось я підходжу до
для святого несмертного Христа, Цара и Бога нашего. Святое почестное тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа, подается мне, Александру Святому. Ось я подыходжу на несмиротного владара и Бога нашего, святое почестное тело Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, подается мне, Георгию, святого избавления грехов моих, уже все вечное. Аминь. Христос спаси от нас. И есть, и буде. У воскресенье Христово убачивши, поклонимся святому Господу Иисусу, одиному безгрешному, крыжу Твоему поклоняемся, Христе. И святое Твое воскресенье опеваем и прославляем, бо Ты, Бог наш, окромя Тебе не знаем, имя Твое кличем. Придите, все верные, поклонимся святому воскресенью Христа, бо проскрыш прийшла радость усьому світу, завжди доброславляючи Господа, опіваємо воскресення Його, бо для нас криш перетерпів, смертю знищивши смерть. Святійся, святійся, Новий Єрусалиме, слава Богосподня на Тебе озарила. Святкуй сьогодні, веселися Сионе, Ты ж чистая, красуй, Богородица, деля у воскресенья народженого Тобой. О боски, любе, солодкий Твой голос, бо Ты не манил Христе, обяцавши быть з нами до веку. Тому ми, вірні, як за якор тримаючися за Тебе, радуємося. О Пасха, великая и наисвятейшая Христе, о мудрость и Слово Божие и сила, дай нам долучаться до Тебе больше досконало у незмрочным дни володарства Твоего. Аминь. Со страхом Божиим и верою и любовью приступите. Илья, стань, потримай. Доминика. Кушай. Ням. Все, проходь. Так. Кушай. Ням. Все, проходь. Тата. Угу. Так. Кушайте. Як зовут? Угу. Кушай. Ням. Все, проходь. Проходи. Ну, він привик цілувати. Да. Катерина пришивается. Кушай. Все, проходи. Леська. Олесь приглашается. Кушай. Ням. Все, проходи. Так, Михаил прошивается. Михаил. Кушайте. Все, проходите. Как вас зовут? Антоний. Антон, решается, кушайте. Все, проходите. Денис решается. Кушайте. Все, проходите. Так, Антон. все, проходите. Делай плохо. Тетяна. Марина прошится. Ольга. Яна. Илья. Да, прошится.
Ілля. Все, все причастились? Все. Так, дядь Юрій, забирай. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мені, Господи, грехи всіх, хто твою почестя, молитвами святих Твоїх. Амінь. І ще раз. І ще раз. Збав, Боже, народ свой, і доброслови спадщину Твою. Добрословенный Бог наш, завжди, тепер і завсюди, на віки веков. Станьте ровно, принявши боские, святые, всечистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые таемствы, належно подякуем Господу. Оборони, избав, помилуй и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Попросивши, каб день гэты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тобі, чоловіколюбний уладару, добродею душ і тілов наших, що сьогодні зробив нас вартими быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемствов. Выпростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками, по молитвах и заступництве всеславные Богородицы и Вечнодевы Марии и усіх святых, бо Ты освячение наше, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. В мирі вийдемо. Господу помолимось. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надію покладають. Спаси людей Твоїх, благослови насліддя Твоє. Повноду церкви Твоєї збережи, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Прослав їх за це божественною Твоєю силою і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму подай, церквам Твоїм, священникам, Богом береженій Литві, парафіянам святого храму цього і всім людям Твоїм, бо всяке благе даяння і всякий звершений дар є з висоти, який сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. У Насті день у нас там зеркало. Я пропоную, давай подаримо эту икону великую, яку написала Великих сонцев и сердц малых нагрела Русь сяй, тихо и верной, красы промень.
Да благословение Господа на вас, Его ласкою чоловіколюбством, завжди і тепер і завсюди на віки веков. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. У воскреслый из мертвых Христос, истинный Бог наш, заступництво всечистое своей Мати, святых славных всех хвальных апостолов, святого отца нашего Яна Златоустого, архиепископа Константинопольского, святого Левонтия Виленского, святых праведных богайцов Яким и Ганны, всех святых, нехай помилуй и избавит нас, бо он добрый и человеколюбный. Аминь. Дорогие браты и сестры, зараз я павінен зрабіць некалькі таких важных аб'яваў. Гэта тычыцца святкавання нашай грамадою свята Христовага нараджэння. Такім чынам, у аўторак увечары 24-го адбудзецца самае галоўнае наше каляднае набажэнства, набажэнства Раства Христовага. Гэта вечерняя літургія, як гэта і прадпісваецца уставам, тыпіконам праваслаўнай царквы, вось служыцца гэтая вечерняя літургія. І гэта дзень строгага посту, 24-е. Хто хоча вечарам прычасціцца, ёсць две магчымасці. Ці не есці ўвогуле да першай зоркі, да? Ну, гэта цяжка, бо літургія пачнецца о 19-й гадзіне, гэта прычышчэнне толькі о 20-й. І калі вы захочаце раздзяліць трапезу тут з намі пасля службы, то гэта будзе дзесьці, ну, добра, калі 21 гадзіна, вось неяк так. Гэта вельмі цяжка. Ну, а калі хтосьці жадае ўсё ж такі прыняць такі подзвіг, то, ну, можаце паспрабаваць. Вот. Іншы варыянт – гэта апошні раз паесці перад святым прычасцем, гэта, ну, 13, 13:30, ну, крайні выпадак 14. Вот, якраз будзе дастаткова гадзін да прычашчэння. Значыцца, вось мы служым гэту літургію, потым вось тут усе нашыя такія родныя, блізкія, самыя блізкія нашыя прыхажане, парафіяне, мы ўсіх запрашаем пасля гэтай службы, якая, дарэчы, адбудзецца ў рэфармацкай царкве. Гэта Пілімо Гатве 18, там, дзе ў мінулым годзе была наша служба. І пасля гэтага усіх вас шчыра запрашаем сюды, у наш парафіяльны дом. Тут накрыты будзе стол. Ні, отець Георгій, ти неправильно говориш. Кожен приносить з собою своє фірмове блюдо. Ось, наприклад, мой приклад який. Я принесу своє фірмове желе, але у склад готове желе уходять два інгредієнти, які 18+. Ось, несіть що-небудь таке саме. Да, значыцца, ну, у любым выпадку мы штосьці купім, тут будзе, ну, калі вы захочаце больш, то, калі ласка, да, гэта можна. Потым, 25-го раніцою о 10-й гадзіне раніцы богаслужэнне будзе тут таксама адбывацца, і таксама пасля набажэнства будзе застолле. Вось у нас ёсць две сястры з украінскай грамады, то українська служба відбудеться 25 грудня о 9 годині за адресою Пілімо Гатве, аж тут на Оліка, 18, так. Так, і потім 26-го у 13 годин гэта свята, 26 это свята Астрабрамскай іконы Божай Маці. Там цэлы дзень, ну, з розных там куткоў Літвы і не толькі Літвы прыязджаюць розныя групы паломнікаў, святары і моляцца перад гэтай іконай. Наш экзарх звярнуўся да каталіцкага архіепіскапа і нашаму экзархату дазволілі памаліцца перад Астрабрамскай іконай з 13 до 14 гадзін. Так что будзе, на жаль, мы вельмі хацелі літургію, але літургію нам не дазволілі, ну, будзе акафіст, хутчэй за ўсё, я думаю. Вось, так что таксама усіх шчыра запрашаем на гэтыя службы. Потым, сёння, ну, па-першае, я хацеў бы падзякаваць яшчэ раз усім, хто папрацаваў на упрыгожанні гэтай нашай сціплай каплічкі. Нема за што, отец Георгій. Правда, да.
Да, вельмі прыгожа атрымалася, так, вось, так што ўсім дзякуй, хто учора быў. І сёння свята Анастасіі Уза Решительница. Гэта рымская святая, якая дапамагала зняволеным. І сёння ва ўсіх нашых Анастасій дзень анёла. У нас у прыходзе дзве такіх асноўных. Першая гэта Наста наша, якая вось Крепкая наша, хозяйственница. да, гаспадыня, да, адказная за вот тое, каб усё было тут у нас зроблена. Наста, прымі, калі ласка, ад нас гэтую святую ікону святителя Миколая Цудотворцы, написаная Ксішай Ангелавай. Вот, і няхай святы Миколай заўсёды табе дапамагае творыць цуды ў тваім жыцці. Вось, натхняе цябе на ўсё добрае. Вот, і ён так вот, ведаеш, хадзіў так і всякія добрыя справы рабіў. Это вельмі падобна на тое, што ты робіш у нашай грамадзе. Вот, так што дзякуем табе, мужу твайму дзякуем, які учора так папрацаваў. Усе ж без руки, ніхто ж это не можа скруціць, ні шафу скруціць не можа, ні стола. Вот, да, так што табе даражэнькая, вот, і з днём анёла цябе віншуем. Так, ну што ж, сталы накрытыя, усіх запрашаем. Вось, будзем вельмі ўдзячныя, калі пакінеце якую капейчыну. Не так, у нас ёсць скарбніца, вось Марына, і вось, калі ласка, да яе, яна збіраюся капейчыны. Да, добра. Так што падыходзьце, калі ласка, пад дабраславенне. Вось, і запрашаем усіх да сталу. І паспяваць калядкі, хто хоча прыйшоў. Да, хутенька перакосім і паспяваем калядачкі. Наста, Господне дабраславенне табе. Падыходзьце. Хто і хто, да. Сёння наша моладзь накрывалі сталы. Яна, Арына, Ілья, Грыша. І крышку ім дапамагала Наста. Так што сёння яны папрацавалі.